nyak nere yelong kejan gwasam ban Ramadan and she election win ke United States bana janga tukon ke point to todo long dio je charge tung announce ba la Aris take ne ti shop ka kudangra widi jan dangra widong wan ti Trump te ne ti kudangra widi jan baklit baro ka chala no ala ponyan gor ke 270 ke jan gwasam tama murai kone Donald Trump ke Republican Kamala Harris take a Democratic Party Donald Trump and tame ke 267 electoral votes. Jana Ramadana ten yaman tam right corner low at Trump and nakaja I support Trump 100%. Take it naka Trump. Trump take it chalat. A janisha gorno benedin corner lat get jerk. Nadin corner chalat charge and only content don't she can mandana work United States you can quit. No, Janabakalo what I know so far ka Trump ala riet ka dial nike guade ni me kuäär ni United States me kanana watch you know yeah ala ken mela kana mala la ke la jin ran fo ni jin Ramadan en la kuäär let ku je jen ne mo ke cha wo ko dong te mi je chala dio je shay gu jano wajen China ka ko ni la gur ge jano cher de chong chero de chong alahan karwada chen shung ke Trump ke medan e shaper shejan but right ni katela de jan la thok la and I stand with the person who tell the truth la me jin person mala fake la jalar chonga jikel all the time ben chunga jikel ni chang but rami mo gwan kai ka mi tok she lat shet ka managa longa Trump jan shalar no chen edin content ene de content lo jro la men woni to lo ro la men ke men lo ro la woni jan sha kanok namo chonga jikel rami jani especially say take on mishalat ka janya mo kan ko ken wagat dol mishalar no brodo lo jala nyal mungo de kwadul gorka ka che san wa te gan nyal te ka lwangde ke gad dol te ka lwangde jana wa gadu waje ngejul gorka e brodo lo jala wut nyal ke wut brodo lo jala nyal alo bi wut ba check jendere no kono mo no chi chong na ka bible chalo kono mo ne chi mo gwa wane de kon lat kedi je kalon kene de konon ku chon kel ka Ramadan en chike chike danan inshallah har sendan shugna skel ka je tene shun kel ge no ka den o ya chung kwa ketin kon le rodian rami jene ba American be jaka great again nyok ne de ko ken chene de kon de ka United States already wodian ka America chikene ku jeno ngo ka America ka je jin wi ka America ko bi shon kel ka gad ko chibu defane o shaka ba deport ka cha nan ka Africa kamalet ken ti je ka chiken ta dan wo ka America mi chiken ngach ngumi gweje Donald Trump is right in everything and antin content chalat shetam right content ala point 267 kadi ojen already she win ngoda kan ni jagwa misha ja announce 267 karenya dana gorke 270 ala biga pe ka kudangraw with jan barrow nyama te kudangraw with jan dangro don wan la Harris te Trump te kudangraw jan bakari de barrow munyu de gwanu ala Trump jaram dana be president tam right am right corner and don't tell me the get so what I know so far again more naga jeno de Trump there win ko betung wan long bakat kapchong ke United States anyok dong der economy win den ko ken da jari ala ka bechit ka South Sudan chuina Ethiopia be chuina te ka dong wan de we jegalong ala United States ajen kuwin mon ke le ku je shepo mo kwai ke ja michela ro te ti dial ga ke ti dial de ke chong within win te ko ken ko wiri ko ken chikar luang karodian kugala depend ka United States kuga depend na another thing ka right netin coalition human right netin kon latke te ga thana thu ken ga mi yer ken ka diok ken ka chit ka man loka long man shal ke and wo de would da ro da lo jala shek na mo e mi ja ka long she me dong de na te kan support kina de shonga je kwa de veni ken kon ka follow longa ta dan and let ken ka je kaneti ko ne to one man lokan longa Trump kan to ba black American ke African American ba ka ke United States jana mo loko money no would the man gore is looking for solution man la ke kuäär Sudan gore solution no
ne to kon lo ka ne den kon lat ke ti jeg de jalare no mi jiram le ti je ka che goro no jen ba je lo gwa da na bitin ka your home country ka jino le ti je wi da dien you supposed to go there ko be like be change you know goro bi tek do bi jeger cho gwaz min wo jen bo landi cho den lot ma mi ngi jen wo ka ti je ti lo ka den bro do ger let's say it comedians ta comedians right now comedians mi jiram chi mi jeg lat ba ji nang da wi dun alo chicken goro te mi jeng mi bere we dien ano tan dien chicken ano mi cha jigul le mi jek ba ji lo jok ba ji lo de we dun ko chicken goro no be ti jek to belat de we de dien ku de dien ko le yar ke jino jen goro jeno bi tek du bi jeger bi je turn around ko still be te ko ken ti chorien lo te belat so me de ten gwas men tama man la rode she president Trump already charami mo biya kuäär tama ke second term ko jan kana mutong dio jan o bu kuäär ba jo wuch ba nyoko lun jong nyok wi kwam lo bele la kuädu no tama cha tuok ka Trump and congratulations kamtin ko result in content berage ka kwi ko bele ruwe nyok ka kuäär rode you know kuäär rode ka United States da mo gwa long mi che janang to me kwaje your view or michari mo but ka gwe jano da yigru jagwa ki kwer mu gwa mu dong de ti dial kontin chu nya ka da kare la ka ko Trump la tok la ja la ra la jen at the same time a comedian michi and wugu en right and kon te ga la right nya la lo right nying duali chen mu dong de lo di de je be una ngala comedy you know be dor be ya la ka gwa lang so ko kujamo shonga kel ke ka kwer ne Trump micha win na mo e win ka kondial da mo gwalong ka ta danen len ngwaro dien keja gwas men tam ngoda kan ne re ko kian kon ngi ke channel to go dom chu channel do dien bi je no te ke kwer arise ko win ka Trump ko te pin no reality stand ala Trump jaram dana win tam ka 267 te aris take 195 gwada men ga tadan cha gorga je ka reality mu go je werka ga gal bi je kam nan tok cause gor kono ban man le road bu kono ling no ngum le road right now which yeah 267 nyam te 224 Trump te 267 aris te 224 ku dangro jen ngwan ti ki chonkel karis ku dangro jen bakali baro shunga kel ka Trump alo chi don ne 3 point cordian ke 3% the election ba chonke ba queen gwene ba chong lo mnyo da gwano Trump is winning right now so ta gwa the many tem cha gorgo dong de yen gwa the money this one you know okay I don't know don't you guys can see it better like that yeah 267 kata dan and take je kene 224 den ga la gabien e3 corodian den ne non gab dan take ke so a gap method gap mo gap 267 corodian a lobby buda me be queen gwene be jagak and queen kware be jagak so na me jan to kon tam yen nyaga non polling station do dien kata dan len ngaro den je ko gon video ka tisha kampal together sha kare alaka gor kon bana mana le rode naga je long ko je United States ke American je kan ku wel ku kan shepo ngu gor kon kwer mo ga mede ruich mede na de kanok of course la fear dwal kon ko ba na deport yes they con fear they con dwal ko de na deport ko ngi je no jiram len mi teacher den lot why not de yiglo gwada dana bo fitten okay de na gwada dana titan ladje witu ko ken no la na la ka deport mi mi jela mi tel mi jemi la be stay in the country na mo telere ga no mone anyong mi tene di shun ko ka tel mi jek what I know so far jin mi tika criminal background tika cheng de jek de ladi ango ku gwe no da kan chaji lo jok kami kena kon ko kon le la roje no ramelen mi chodo lon ma nyo da te pin let's say me kwar mi cholo ne kwar kon te ka fa gwazman tin content tin chi goro de ke ne ke de garal she can they supposed not to be there she can fit ke leading ko ken she can mi jek she can angak she can action she can no no more goro karam led action as an example ke United States
ko ken la ken action mala ken lung chicken jen by the way. They don't delay. Immediately me te me sha guje no shigwa ba ji yigo. So men de kon logo long in the Bible read sha lar no me da ka Sodom kana Gomorrah wa da ka kwi ko to wuni ke wuni, you know. Dio ja sha ngach wood to ja ke wood, you know. And me jene da ka Sodom kana Gomorrah, you guys know that. And gara me logo ja take ne to kushonga ja kel ke shega mo shega dan kwa la rema kar to gan dialo jin o shike policy dana she read ki men dana sha gor dio je te ke ut kel me black chana jogo mene policy mene nyo gwech ano bia gadran bia je force mete dul gor ka bia ja ko jen bororo luch ala check ka jano e gut, you know, ko mi shi gad che no ko te ke gad te ke right men chala chawa gad te ke right mi she chup karun wal badda ka wonya but cha ga cha ja de encourage kam jeng mi shirka mo nyo de jen o shi parent ni shi ka fail ka parenting ki diet gana konen de ga de ga jogo no do mi shi do go ko gan mi cha jogo no do mi gwa ki do mi je be ngaje de ka gad kwal ngi ni generation mi shi gad kun sha ka kula ka bala yen then somebody ku kwana ke bugo dul gor mi woten ba ko ngi ke cheng tikol but gad bi follow up gwa da na she ben cheng bi te jeno ngum sha ngi ke ye shiang mo ter do no bi aje pal. I remember take a live video ni sha follow kan wer kon terar tongo mi ke in our state ke we mon ko ken lar ken no gad shi na dal ke ngi gad ci na dal ke ngi gad de na dal ke ngi de ka jeno shia ka follow shia ka gur tin kon let ken achang yin busy de gala be chang a biajek achang te ka boarding mo da ba wi kude ko jin gwan ke jin man gad ka be yik follow up. Another thing, yes, of course de jin yiga rami modong a jin single parent like chi take a relationship jana gwan ci gwan ci loke shi loke ci ram shen karwada ci nyon de gwan o gada moto be shoota karwada ala jin po ni jiram nanan ta gad kel gaje bi gor bi shiana bi jagar men mi che dit she bene she decision she kam she jakumek ashan ke ben lo she decision she kumek bo lo she bene karun wal bada gurun jandang ro doesn't mean o be mi jeg be jolele be jolat gat tanken mi shanga ke gwa she man ke chi gat cha jena mi shanga je gwa jugo jena ma cha gwa bi kwena bi nyor bi kwena she doch bi kwena bi jojina na ma shagwa na ma jeka jina nam wilan nam namba 10 future be jek jan tada mi guji gan mi la roj mi wala dor be wi de kit be wi de kol gada mo che pit ke pida den sha lero mi le mo mi jeg ne mi ngode kwa che be le te ka mo gwa mi le de che be dwal bo kelet ke mi jeg be poj betel ajan gwe no to kwet di tama ne changam to be kwet no che didi yo bo kana kwet ba kwet ko che tel poj ke tede che de ten so mi tel poj kwet be di de long so to ka to gor no de wo ka be gad bo bro do gera lo bela wala hante ko kene te ke live mudadien mu we john che ke live ko la no wudi to ke wud dong belo ten nyal bo bela laro nyal kana nyal bu go rokwen kara to chike te go jen mu gor jeno ti dial te sha ga ban pin ka gor ge jeno de gari aleka jen kwera mo mishal ga tramo a chang bro lo chak tarbo te ko de chalat already chere mo go ke de ko kunye tam me mo bo re jan ngai jeno jan la nhưng ngoan thì chết cái nhưng roai ni comedy ka roai ni sham la ka le ni to ngoan no la ka la den to kala tiak ni point dor ka me jek ba yig laro me jek me go be laro ne me he me go so ku kwisa mo agenda na gor no de nywa ya kel en wo ke jan gwasmen tam ramatin yam ka queen gwini trump ke 267 ramarode jan Kamala Harris ke 2024 kajan voting ke queen gwin manan lat ken tama lo wo queen gwin na mo we gwa ke we gwa longa ke lo we gwa Donald Trump 50.4% ke 52% reporting right now and Donald Trump ka ezi dio je ke titene ke nganne ka got in la stand den kon ku kan ngala latin US Senate te tung walong to lat ko din gwasma so let's wait for the final final result men banong but menteniam e Donald Trump right now so agenda na gor no de kam ye ana bana mun lero da mo bana jangach okay let me find it out men gor okay
All right. More the television post point the point and Trump baka ngarida ka page there. Okay. Okay. More the work on yam. Okay. Very good. Aman chalele malan the New York Times me bone lot of talk. Ngode ken ne post jen 1 hour ago man cha post ne di alano Trump te 246 kata nyam te 210 and time right now right corner te Trump te around 267 no more miller road and time lo Trump ke jeno be won in this election latka. Okay ngode chan tin kon to ngach Gwaya mi jira ma jidit ka shi na mashi jig right now ke guja live gwada dana gujatin. Thank you. Chilo da teda lon ka ya ka chunga dana shungen kel ka ka Nuer online TV channel. Nuer online TV channel ami kwa wana ladunda. So laratin kon guja no de lat to go. There support. Lana ti jano di yana support ka subscribing. Ka no di yan ka nyua ki de randa chara da jala da pingwa sama nyok. Mi ramen no no dong de interview de jalat ke kel dong te mugur no de lar teleri ek bodere join ka zoom de gor message ka messenger de ka chang kot nyak changat ka messenger de rewa jang message wini mi de mete ge discussion ke de ben mugur no de kono lat tele jere ke mete mugur no de lar ne ku te la no hari gona de alta katen teleri ek bodere gor ngwasamo no jalungo no de ko wainin wa de kon ka nyak nyuk dan ke la janta dan bana kulo nyam ka jam anyok bokan nor online tv gwasame tilan ka le trich katin ko lan ka gor ka thoknath de tung no de kwena de yang aitin bo gwasame ka jin bo de gwara de jangach ta dan gwar ke yet ka jam lahan news ne ki roin lan ka le tini chang ene mi chitu go no re ke to go ne lan ale dan gwasamo anyok malana mala le le long alan shana ba ka wida mala do lana woka channel ko nen shaje lat nu wen baka kulo kan an gwasami ba kulo nyoko non gwasame ko information ni chiran chak ne ke information ku lo no gwada dan en chaka latin ajin la dan let ke media na dial so media na dial la let ken kaje mi chalinga channel kel ba nyo la channel den bi channel mo nyo ken eno jan tara du no la shen ken language ke ta dan en lat keje du no tar kel en information mo kel yo so na mo gor jano de yana support de en chon ka kel ka de en chon ba ke channel de ko ken till just like ko te ke tana to don lo de ne jedano mala the same work malat ka ramo mo la gujin wo na me chi chagwa chana de lat e ko mi cha tung nang no win mon tarekel tele de so kuja mo gore jano de yen shonka kel ke yen shonga ne ko kena content kwa tung nas kwa je promote we mon no okay all right gwasa me okay order. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's ever been anything like this in this country and maybe beyond. Yeah, need to go shunga ke Trump ko Trump ge ke jano be Amerika pe jere aleka gwalo katadan in cha election cha jalat ke ja ne to look at Trump kanidin kona cha goro no de Amerika de wo goya ko rwante la da cheng man la ka la da chet ke rwani shab ni jan lodien la goro jeno brand broda ge ramilerji o ne me mijek sho wena na ramu gwalong karam mo dong bu goro be jugo fere ka so ram machagwa okay okay wow Georgia Donald Trump cho win tin ga Georgia take a right mishala da Trump mishagoro ne right ke shahari se jogo jina tama jina ramichara la ran Indian ke jira ramichara mi tengwad me ki cha jinga jagwa no chung gwada dien alajen ude me tala lede kandi ari udien
ngaje lodien ngaje lodien so gawo der path der mangwa de lat kana de jamin gwich no da path na okay magwa Trump will pass. Trump is passing. Wow. North Carolina, Donald Trump project winner. Wow. Okay. Nyok banaman bianga jalong ala jimar kama dio ja ki America kan mraje check dio ja ka gwas me bar so I don't think gonna be happen. A chang ma tini dong wanu kwa rwai ni ka kwa support nyama ne. Te ka te sha chala te go. To me jan dan bi jaga japen. Okay. All right, more down. Okay. Wow. Yeah. Okay. Gwalong shukora ni madan. And thank you. Bana nyogo je kamado dien. Meditina jeno ontama ala Trump dong jara madana bi akwer ko jen te point ni tinja je te ka kudang jen bakelu de baro aris te ka kudang jen dang ngwan la chega dana shunka dien kel. Jare zol no. Yo madong te michile tuok bana nyoko lunjok ko ala queen gwina la wek la da gere no che chungwa kel. No chere ke kure la kwere ba yo kwet ba kwet me amba kulo golo ne duno te Trump 10 yam yaram nan te yam ke 267 te shege shala rize te kore ke 224 so mi ke jen go ramadan de kwer nang tema ke United States Trump ke 267 ka ngaje ala poni ke dokchi dodo gorgo ne 270 win jan ta danan gorga 270 and ta chido no diok shega me ngot 46 point ka garam chido no diok ro dien so no den go Trump jara mandana bi na tema ka jan kwasa men ban nyu je ko dien so please lamni Nuer Online TV lam ja check information ten content berech ane ban nyu je ka information dien bi ta mal bye